Du nas yung tigin. Tres. Ouais, dois-toi. Let's forget. Ilo malap. Pain kompe. Kat sui kaksakin kat. An sui malalap ke. Ngakan mo kepel singe wikom. Abulan taka long pekas mo lang kepel singe kaya kat kasi. Agum forget. Doing very well. Kula malam sin God. Kaksigin God. I look forward to you malutut msingyo. Right? In we come, we met we ashan. Nakbas first met. Right? Na mitlas kusai. Kusain line ministry bange. Kom. Ada taka broile. We met nagawa broile. Nakatraw siya la ting tres kon. Nine we mata ke broile siya. Kadin sak na isam. Si fe yok ma uskat me. E uskat na ke. Inoy long silang God. December, January, February. Akalimi mo. Me. Enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Malal fungi ko long church. Bangan December, January, February, winter quarter. Koda atlu ke ye ang pangai. Kat kulo sui kaksakin gatlal. Ushepe. Curriculum singe ko schedule singe. Alewu na pay. Fingo mo kwe na len na ke wa shukun me sivena ko na kuno ko ngan read len na ke wa wang na le. Gash up na pay. Aragat taga narch ke unit cheme ta lesin aklu. Unit cheme ngan ba kalami mo. English fat mo our God and all the scripture. Our God and all the scripture. God large mas masla matal. Mas masla matal. Na lesin cheme ta Victoria fat mo God's word, Gaslan God, lesin cheme ching our heavenly Father. Papa tamashin kashaw. Papa tamashin kashaw. Nagatagali Papa tamash in kashaw ke mante may lutu chike mante anake me Aisyangal ya fos singadon ga singali kortanal takutin yoklan ka pasampram kinya ka el compassion lal na shishkashi yok na pay kat esam natin tamil treskal dragate ye one gashke allo shi akate mtawaken saptangal ya to kaito floshing na pala takutin chinga to ka ak fresh action Jesus Christ mo kain kalan beke aisha lamal dol to bangai papa ta machine shaw elang sikat no phone elrala inkenek sugotar kat som na ke Genesis na pana rela kalan ke Genesis sapta tolu tukun na fall of men el Adam and Eve sang sha ke sak fixo ko ngayon korsaldal na may los attack makuluk los Michael a papa tumasin ka sa melara el sang me skin ke animal sang korsaldal. In other words, el provide means of salvation chingan pangit pakutin yoklan ka papa tumasin ka sa fin na dal somniki akwoklal siya kustin akwok malaki fin el rela masingan. Tak na shalayak Genesis 3:15 shalayak ni pagkadash ke puklalay siya kada suwan pa na kemsing sapta ang ngaw me fos mo likot na gaton mo si tay kaya katakali la bapa il shuk bapa mashin gara il shuk met alu pay na sil nagatli na ke from skulan tan sa Maria siya tamil treskal to ka pakatay kadin ta kapashi shivalap sin papa mashin ka shaw il pakoten el ta ka shukka mit ma el me elengan ka mit ma lu na shil ke paye ngone paye melu tu cheta ka ke gospel al son sapta ko fos long na ke long lagos musing ga ta ka li lela papa ta mashin ka shail me laki
akkeyalos Mwet Manash. Asia ngaul kostong gatong ul chia pa ito ko ken. El akkeyalos the Father strengthen the powerless. The Father strengthened the powerless. Pasifying. Pahpah el Ahkkweye Mwet Manash. I think at the man na siya flashy mataka ke wit na phone chingayo. Katine samna wangin meditayin nilan kay si. Ene na las kay si finfela shinge. Wodi ki Pahpah tamashin gasha. Pahpah tamashin gasha. Katlash paita ene na las kay si. El right among the one gasha fella. Na ele provide machine is creation. Everything is creation needs. Nakatagal din na creation malala na. Kat pa yokshipe make created things lang. Lena kon ko sila lamay ito. El mongyang ke mongal chifen. Nakadali kaya alam ke masing katakati ya kaya pa. La spirit lan Adam and Eve Misha ratalitat tatal koftefol. Rachijel de gaf akalameket son saptatolu na sila Nicodemus. Matchenan si Besusla. Spirit lan machima Misha ke kardan enan si Besusla. So met nagawa may susla na ke fela siya eh. Spirit lalo sa Misha. Enan si back mulya yo. Enan si born again. Si fin Besusla ke ngon God. Nala amo nga kato na pay. Klik na tas nga kato na pay. Tasakta. Pangasing fung nature sin. Nara ka nagal shikya. Nike talmata pangay macimay na kadintak na samon mga. Isusla kaya ngon man ka. Katintak na proy na kaya. Talan matayak. Yay kosal kosyama kaya matwa. Talit tatay mga. Amen. Silban na. Inakkeyalos na ke siete silong saptan megafos long toli si may kek na sike. Katil relak waklal kadeshla. Kadeshla malikia kas mo lan malikia gitak lekata kas ke people lang sashi si makinim siya nga since 2002. Now consequences ya bagat tagash kya nga. Nga si pa fact layout si fe nga layout consequences makadash kya kadin som na kya proy tagay na proy kya mang kat na fun na inan for yang na rin kat proy na silingin. Naro man na yok si pa kadin saman na sinklik natas nila may kan men siusta kya ngan ko we proy kat tinalas mon mang ifo furnishing told you much from kanya nga itakla kalang sashin table of showbread sing akalimye lof sing luma representing shuf sing lo tasakta kumta kana kan New Testament na ito kamo elpa bread of life sing na shale yakla na Jesus Christ foreshadow yakkel me lom nu gashi ba temple sing na kataka katpa temple mo sing. In other words, katesh la section chima holy place containing three furnishing. One killing sausage. Kumne mana yok shipang, mana area shi. Naro, chisel mal bread of life. Katina lian chingan, katina shikle. One doctrine makataga lititlik natas ngeke regeneration, born again. Shiktash mon ya. Now if you got the furnishing shack luma from candlestick. Chisel moment, I'm the light of the world. Kaya katinat ka nagkakastan God, bread of life singin nage, wen galing. Nagatsum nage furnishing act tolu singin dan me altar of incense singin. Kat nagkakastan God, katinat ka naman broiler singin nage, me
masimay kain kating kasekin na singkat nga wanay kat disconnect na proye si makadeta na kaya nga ele tatari la kat totola in mana kayo katin taka kapar si masimay taka na enduring belief shit lan church ina taka na kaya kuklan kat mo taka tikain malan may paus masing nga el makay na el kan sustain kat katin tuka kaya lalfin lasha nataka kaya kaslan Genesis na Revelation kaya koko leadership presence lan kat the Holy Spirit when doctrine from kanya katina someone Trinity siya nga yok kaya isang lag when may taka nga arkat si fan na Pahpah wenangan pangarit malaluso yan nalalapang narawan kalim min kadesla ipnalalap siya siya desung isaptan mega fos mga tolo akalim yung mame katlan misla len si fena ak matalikos karangan manuos non-kawos manuos no phone tainwang in maeta ke lem Lord Jesus Christ ko nakan may arf maeta mentel pak matalikata Mwet palikiyak wakat arf kene mo siyang kat lan misle len si fen na ak matalye kos karangan manuos non-kawos manuos no phone tainwang in mata ke lem Lord Jesus Christ dako inans ke proyo nakadito ka na kay mulidising ito na el pa source lan man kayo if we wait on him aliat na pala for the last many yalong dolu sumla katina wait on the Lord kataka na si fe na mukuiku without God narahilya ata ka katli na ke fosya kwan klik natas mo kat mat mas mo siyang kat for laliki mapailan ka dara ali yok ti force nga pa na sikot left and right it become normalized siya kimang makulu ka become normal mapaya wanan tsangaya masuwa siya wanan tsangaya nara makatas ke olutu siya from nakana yun tamil Jessica Pianya and ko siya might ko siya di ka move forward na nilike project si American 1990 to nilike 2002 itak laligi might class ko siya vingat ke fast na met Bible translation si makinya ang tulog niya gingin Ifo, telipan fa fako. Pataka ke fakyak ng lo fa singalya. Na si belong. If ko matrupo siya, tigin siya, la minister siya, may call mat las ko siya ke may spiritual may lalal fung lasha. O kung makin Bible siya ma taga ke 1990 na 2002 kung serve de God. Akong survey, siya kuluk lang. Pang serious lan masing. Nangalalal fung inapay, if you can come, wait on the Lord, or makin, or malal sivena, cast mo lal, kada flok le. Nagyawalan. Kung tikan fat magadantagya, mawuingin na finan ko siya. Ikak na siya kang loing na, min kat sumniki, kat isla, cash mo nga ligi papalching. So, if you can move without God, that's a wrong mistake. We need to really completely throw away which Bible matter siya.
Sang nagka-pray. The first time nagka-pray siya but last ko siya naman as long kadin float ngayon God. Papag natin siya mungkin napakat. Ilme, papal na kayo utaw ka kaya ngon God. Ashepain luti, katina pintot. Ashepain kai, kat we're not being disciplined. Ashepain aksiwasi, we're not being tinaksiwasi kat. Na in akkeyalos masiwaswas. My akos ngayon have not been done since 2002. When ngayon so doing without God, talis na malan God. Na Mwet masyangin met kulukin met kusabang pakadilges na siya yung taga warning igat nakaywangin met tigipatla. Mwet masyangin dinatuyak samram ke maslan babat mala nekela pakadil sila na nikipel siya ngayon taga. In fact, in me kading folok na kimapayalan ka. Malutut payalan ka. Len kai ka. Len aksiwasi ka. Len akkeyalos na siya masiwaswas. El bang kat Mwet. El pa sustain ka. Kain me ta Mwet lan ka. Insuwas na ako lang na keme. Or mawo na kayo. Even kung nito one or mawo for the last many years. Wangin na pay. Kat fosyak na pay. Nara, mugugulan Mwet nga tagati, es na malan kat. May mugugungan, pangan, menu, fundraise, kay no yan Mwet patla, kay mapakantin, matitaka kaya Pahpah. Na siya aksiwas si mga, kaya diyon kor fosya, Mwet, maulingan. Namni wangan Mwet luti mga, wangan Mwet kai, wangan Mwet aksiwasi, wangan ngon kaya makatarang since that translation. So, and ko siya kan move forward from now and deal completely translation siya ng itak laliki me Mwet na gawa ko siya, utak ko Pahpah mata siya. Kadin folok na kaya malan God. Sang nagka-pray siya nga, not manas long. Katsong pray lang, nakataka. Papagatal yung sukak siya kung kepel siya, kung sipay siya na siya, kading na siya metala, kung kat matay siya, kung kat lang siya. Kung kat siya masam-sam, alam mo kuwan ka siya, fella, kaya ko, alam mo. Papa, wang matafong na yung, na wangin ba, België om het siskat even kat volk in shape nation. Wana ma kat kalam ke samlam ngal siya for singali kos. In siya masyal la siya ma kat nakay wamit ko sa ina ni skepel siya kat pang na siya manas. Ak for 16 years. Kat in volk na room kepel siya. Kat somlig akwak pa yelong. Kes ben nikun lasro kat pang na sum kepel sing na manas na siya Pahpah. Aksi wasi kat la. When fossi mga tagariti. Inwangin metalas. Kelem Lord Jesus Christ will go. When a fishing mo takyang kaya ko sa online ministry. Ako lang nakitagalan lim. Ni Mwet patla. Kung tagayin mole la. Kung tagayin church. Tukun managay why the God church man long. The belching is the time of grace. Today is the day of salvation. Not manas Pahpah.
Usi ka din kalam na pay ka masyuslong. La kumong yang nagigas mo long. Wala na luto mo litolo, singalon ko singalit ko sa kalan. Hindi, or malan Mwet pauskat. Ayin kong magana, kat palakin. Kat liye, wangan na pay makumukan na. Mayin kong takot, tan yoklom, wikat ke, long ultolo som na kadin lela. Consequences nga daga, pangay foretelling long. Kum ke kadin falot na rum. Or kumusye, fako na na wangan na. In akal, long nakipakutin. In akes makinyikat kadin falot na rum. Forsyak larger. Kuluklalan Maslan taliknatas mitlas. Katina tagad na kya wala na si ma ina kadin kaksakin kong kya kad liye mga sikya. May nakes makinyagat kay wakadin follow. Pangipakutin yoklong. Nara, baba katita kain akin siya mo katita akin siya kong magayana. Fakum niya katin alle. Lalal nila kung kat matayin siya, kung kat lang siya, kung kat nanak manas siya. Kung ulayla, ma-evin kat tapan kong, kada sokat, wana posok-sok kaya ikul nga. Papa, wana na pa yung mga room. Ak for sa siyan kulas na kayo wakipelsin. Kadin ye commitment siya ka may sin siya magat commit ye matong nga. We got fucking yellow will katal. It's enough. Pelsin nga duwi. Nakmanas, papa, long proilash. Long proilash, papa. Forsyak lanen. May katsum ligigong. Or katu siya fashing or maluma machine. Matal na matal kumkat matal siya. Kumkat limta siya. Taka kalamig meto on kos fostong lakos. Kat surf. Kat siya fan na kat tika surf kada mem. Tipa kat liye ke church matlas ko siya. Kat kalam machine malang fell. We mamatal siya long. May fashion fucking yay kakta na machine. Awangan actual siya. Men wangan nganing gat kading tuyak kalam ni man. Papa, nakmanas na siya. Tulok niya man na kay walang may ito. Tay malong makay na pakfasya gingen na. May ko nga pa musla ngin wan na ma diya ke may palalong in the Old Testament mo. May nga pa warning ni enemies mo incoming ngin na dan muslan. Makeme, may makikat sumligi kong papa. Nakmanas na siya flocking kat kapelsin. Katram-tram kin uniform, katram-tram kin oyan na kayo ma tinaf fal na ke akwa kawul si mau misi na siya. Masa kawul pa totola, pellas na ke. Man wangan bread, one candle, wangan incense, finan ko siya for the last 23 years. Man kad isla lagi mampay, mamulong. O papa, nakmanas long proilash. Pel na kayo wagat ligiya paus ke makadisla. Wangan maya tako ke, man kumakalam niya. Ke kasmulong ke fakyak long luofos singalya. Papa Shibakis making God, a nation without God will fall. I've got to go wait on you. Lalal funiko. Como we say, wings. Just like eagles. Katal su kaksakin kum ke broilan mit nagay wa ke pelsingin so at na room kumitay na lash. Kaksakin kum si technology la wangan na pa kat wana kum. Kumata inkasam dang edi kum sustain mo nagay wa kum rela. Kum created human being in your image.
usia oye si mawangin kapaslan animal na kaya oye si makumusin spirit lush enan si bamolyak wana chisha sila kalami neke na siya si bay susta kaya ngan God elti kaya nilyan na kaya tokosangan God rake belching at pang na manas papa ak fresh in cheers kadin for laulya ki susta kaya ngan God wana pole la kalami the indwelling of the Holy Spirit will seal God Kushekatla, wang na pa mit kan si base katla. Wikat, promise, wikat, naniket shaftla. Papa kat kulamalla pa. Flokun kat no yung. May tlat na kayo ako siya. Nakikas mo mapayalong makina. Kat tepe tuin we pray church large, universal, local church all around the world. I'll stand firmly, I proclaim boldly that Jesus, the crucified, dead, buried, resurrected, ascended, ingin sitting at the right hand God Father. Lefaloko, let our church, body of Christ, into proclaim, flock singila, papraw dia. Wala akong akalimitary, manake wafela wang la siya yan kaslong. Nas point kat kadin float na room kapelsing papa long prayer last na manas. True kaksikin kum ke mana kay wapag. Bro itala arching kanigin mold so ko fun na daga ke when na tum siya matlang lash kat tapan ng flock. Akkeyalos kat kadin focus na room in the presence, leadership, direction lan kat the Holy Spirit. Kat bro ke mana kay wakin ng Jesus siya matlang lash. Amen. Amen. Aku lo malap ke prolan mat nagawa aku lo malap ke arslan mat nagawa mata ka pelikia pralos ke pelchinge na mat nagawa marsh ke background at na manas mat ko sai continue to pray Jesus level local that's the focus Paku sa online ministry aske floxilan lem kadena ako na the only way kadin shusta kang online God Nagyakong issues lang, issues lang ang man God, kadin proy ke mat nakawala siya ko sayang inta ka issues la beke. Nagyat na fon na issues lagi ngon man God. Masifan na akkeyalos pa, cash mo ulan magain. Cash mo ulan magain na finan ko say patagal ke ling mata siya. Ling mata siya. Pwede matal ko say. Panang Okay, belching it, there was a taking trescal, then the refocus manake wa metigat the force long lead cost na get on will she force enough total mega trajector. Lalier one of much most than a high share with pal. Taking trescal, that we should palo, Glomala. Well, two na shoots na kawa, met wiyash, met dili met lala. Man we go sin fakulo sil le Mr. Lipan nam le lipan ke ikestal algi proy kat na kay na uwi na naklasya na ke makat matayang na kayo na masimayo ko pa katash ke plan ye bange ama CEO ye makat ndara bakat nda prime meeting kat te kan outpray the Lord na panang ke aslo stari ma we katyangan an wala le Mr. Lipan naglin ko was and again ye Charlie klamalap ki Asloman kadagalin ko I have namasla from Kona to open a shoe shawan am dahil si Wiyashnge am dahil siya Klein and bain kong bagi Asloman am dahil bedo si Thompson the duo tayo kadin we kong bagalin sila sa asin kaksikin kataw tumash ng siya ang ama pange mitma dikiya pa siya andi we kom yang tamle chartler the Mr. Chartler Sikra pinbayan ko na pange Chartler hoy art kulo manlap chartler man tamle kulo manlap kulo kaksin gat ki ashlo usanin ganak kay gat natagala siya pange ngan kay we town siya pun siyam na migasalan mit kawak si Wiyash makat pabalikesta na singe. Week singe daga kalemi na siyasla.
auliakle mana yok şüphesi ki Winley translation jinge Bible matay ki gas ko siya kung maliyak ki si Thessalonica sapta lemek sapta gas lemek ortlong dolu na maliyak la soul jinge dakle na pa furniture dolu ma when samram gunyak ni out of court holy of holy most holy so pa context ke samram la damle lipan kung vinash ki computer programming na finash colon je ka kama si ka apostrophe si kung full wali ki program si a crash program si ngan ki and si computer program na umrela na ki software si ka mesi urela mga si ngan error ke case in point kat pa pa tamasin ka siya ilorela tayo blueprints in the si kum taga ki kaslala na Mwet te kay na rakatama na ke na panangilak kalamye ki revelation mo as Mwet na sis. Na project si Mariki 1992 na ki 2002 Bata ka tayo tekle ka singaligipen Jehovah. Na kumnan ka na ki papalsing si Thessalonica. Kamu liben mekos tungol tolu. Mekos tungol tolu. Pange lang mata siya. Kat lan misle len siven at matalye ko wos karangan ng manuwos non ko wos manuwos non ko wos itakle na ke Bible sa siya. Na banam akkalan mitarangan background lang pa furnishing tolu layout lang temple singan pa me outer court holy place most holy place singan pa mtaga kulo man lang pangan manayok si besi pa in other words we've been crash wanang makkalan ngan for the last 23 years na katiyan na ke mas lang tiknatas nga wiyash nga di mas taga si pang na so context managawa kat kalye ke paus for since then masyal it's opposite ke sham sapta sham sukoy meta nali when the water down ministry si bange katagan fakak mas was paya na last week tamliliban katsamram ki society ko na kaslan gada utaka na siya shafan mo siya na elos ke Josiah Lucia el interopie ongaye mai sikyak na findalik chuda na tukunil misya na ba talik na talaki watakle misya utak na ka show Babylon pitse na malala si bangan nga kumindi ke well na matafong na kamalan ka to kulo malap ke patrol na wo singin kulo ti na kumli 1945 na Katman merkita ka balibredi ka di ka sitimbang 1945 na solil karanganen United Kingdom yang ul na fin pa en merki karangan ka ki liberation jinga ke 1945 ti ki 1985 yang ul jipangan 1985 ta kani ke 2025 pa misingi yang ul sipe David karangan pa yang ul United Kingdom jinge. Na yang ngau siya ka malal Solomon. Kadash ke 2025, masing ay sikya. Kigatli la kaslan gata, lingania ki ka itakle, purposefully, lafu ka sikya ke. Nara, ngaki na ushen ka lan sa plak. Ano tamalipan, papal mata singe ba? Direct makuna. Kung minya pepal singa na kung compare na kimasing Pangi masa kasi si Maurik Lingi na kiyenge anayin kada mame shukle ka brown. Na el replika si ki wasi pena ma reclamate silildan ma. Masing kombinasyon pena ki
Rome single dulu for single dulu me kona casting or ask masing. Naki-revise ki yam singe edal sang casting warong rong kuluk siya na originally maki masing. Naksensya ka pa menge ikilyakle one disclaimer reclame dala menge ikilyakle. Napasi sir nga akademi wala limnisli panala. Kat kasyuk ka din matayin Ilya makataskya masingi. If wakat makatalik na din island of angels, wakat cancer masingi, masin kidney masingi, masin suka masingi, farngalik pasta sakat finne sikligi yangawul, kulukle fakunen lasha, katorek makatelien siya wobo. Tamlipan samsam na kitalik na daske payak yakti force. Mwet na luwasum daske government misinge. Na siya yaksiwas siya mange. Nakshay online ministry. Kikonak mange kadusya na siwas. Mga te makate wuklelgen. Malan kasi sinutayla. So, ensi mga kaminta ka na kaya pa, kat finefolokle pe li makataram singi ata na. Kaya kata ka samsam kun John, kimatayin ko srosi. Makat finemta ki mamasikyak ki yangal sumla, elde kaya nitawiyakle. Mankat mantayin ko srosi. Katarana nasin kata, kat tearak masapsingan nasin na fond na. Masin bang legalism. Penamamit Pharisee, sikin sang sugilya siya. Nadal nankal. Nara, sipe mga kumaskem singi, kataske burden si misingi. Alepas makiniyak nga kung anayin obligated, in kain tawi sopo siya, isla kaspen siya ulas. Nara, mga nanandakate, ilrela ilyasi. Kikatlutut kikaslan kata kimetos ngal, si faslong lalkus kitol nga ul, kumekonek tamalan kata man na malalasi. Il-relief sina ki heavy burden ki legalistic rules nga. Masilan kat nga ilta kausi lang sisi. Ilta kausi pasisel, humility si. Elu si kalang si, grace. Tayin ko si ma bukul on ko sila kronsyen na si kaya kimaluto de kaya nga kung te inan sangalik na sila anaki kat ko srela islainin mo itma sangin na itawile ngayon na katpal kataran na siya esya pa soror la fin shaksing pangagata practice makatena taka sham kun dialogue kun na sin mo ito if motivasyon na tubuklay po nara ingin na mo ito complain ki o yung masikyak White House ngi mamit si makul kat White House ngi ano atin dictator ma siya te ikta na ki mamarikyalo la siya ki yangaw sumlape anang dictatorship akul katape ata siya pinapang na kumakasin siya kun la piya matsupo siya yung malimang kati aksiwas sila mga dalara masih mafakir ki sangeng tot siya emolan mo tayo kata fulela na kaya samsam ki matsupong kata matsupong ito nagasupuirik malangkata dahil ginautyak na kialuain mo consider ya kialdal na ki political position masih mamit Pharisee ang alchisas kaya Dahil nga alchisas ang limelight ang kialdal
Nara shikla glenyaluski aluing del som nashke me political arena. Na bashik lakala na siya yaksi wasimang. Mayin namo project singa to fa na tari ki ya tari ka yellow tari eltena rela mang el replication na ki masisay. Makikat mix ye malan gat nge malan fail. Sang na siya malalgatan. Katikanta na saka po chitel rukni yele or lengs. When ki ishtri ki Pahpah Mwet ngay si musmang ni pintafong le tala so mak la polok lam tawek na ki matawek asul bena si mus. Pange yen mange. Katram pe ange tasak daw. Proy para lamang. Na masima ay siya alfaki saptaon kosmo matal. Bakit normalize yung singing? Mekan na normalize. Makuluk nga katorela mamawo. Mawo kat mamakuluk. Nara wang la shame mo singing. Nara ingin na wasik na yok siyas. Convolution siya. God is a God of order. He's not a God of confusion. Naraingin na pang pa fingum nang siya rorik malangat in pa was do it. Fingum lang siya being a politician, be a politician. Kung fingil lawyer siya, be a lawyer. In makumuke, you cannot serve God and Mehmet. Pa malutut ki wik ngayon. Narata ka na sikum, kadinetola. Gospel si mata ka na kusay ki 1852 elu si kalim si nakachiva na kunayla. Kat kunayla fa kya pakatis la kaslan gada liki ene anwiyang. Katilera makunesha. Nara ki ay si alta ko kada sham ke misingia elpa na pa author si matak mo tulukun ye unum delan. Look on ye. Wangan kalme yan na sik. Kung dahil buwan nila na yan na wala, wangan kalme yan na sik. Wanilitan nakla siya. Papa nakatira ki Christmas ang Kata buwan nila pa na yan. Damit ni fluyak tayo ila dahil di tumit. Dusha itu. Dalik na dahil tayo nga. Tamit nga torga saski makunatari. Nagimurang Amalan Jesus my yoke is light. Kat na pasyanak mo siya ikat nga. Maki leadership. Maki leadership nga. Paano kumligi pa Christmas nga. Dahil taklam tayo ki throne na. In masisi mga oral tal. Bakit ka ta manipulation na? Di malan kat pang Diye malan kat katashik. Malan mat peken. Malan mat kinakilinya. Nakatakapen fakikastan ka dati kat water it down mo din malang silongin ma. Makulukal makuluk. Napolel fakki rom on kosh. Paslong odolo mo. Makuluk misya pa So, in fastamet ki mga tashki ki malutut misingi Buksilалай siyang Yait fukulam nga ul mametli ki sustelan lemel da palyak layash misayas. Nalda ka akkelim ye detail ki prediction jeng ke issues lal nalda ka ni ki sapta lamngal tolu na yo ka shamgam kunla he is a suffering servant. Dajakta etakapen na ke eternal reign shape. Asia ida keng ketlam dalan di mang. Karel sang lenkan di mang. Nail akkalemi.
Na ora buksi la nga tabela bang mo mini Bible si. When ki Bible na tik ko mo aspukon ngolon ko spake. Tol ngolya ke oleng mata. Na longolit ko spuk ke oleng sasya. Na buksi la nga el sapta beon ngolon kos. Na sapta sini ke tol ngolya sham ke looming judgment na sindaligi Israel nga. Na comfort at ka na sin forgiveness matawag ki saptang na unsing. Nara kata bela men elta ka sham kun na ki comfort forgiveness singa ki saptang na unsing Apa na ki kata sin matutinga fakla Romal ki os men sham ki ngon molin ngon patam lipan elta ka fakla kat fin tia isuste ki ngon kat kate wangen naik leke mulak kum. La kom etawil le, kom church le, kom minister le, kom deacon le, ka pastor le. Pinkat ti Jesus le ingan. Kate kayan. Na komeli met mate Jesus le kingan nga somwi meeting lan church. Somwi komeli kay tawi. Emda amen or in a politician ba eldan. Talik ni kapen na de talik ita yak kilutu da lang siya kakain kipelan meeting lan church mga akfos. Mandalikin lamalan ka ata mana orderly si. Napaneng o kaya nga ita ka nagimalan ka ata aktay kiela. Ora David Jeremiah basta si mga lipsya ni nga som unong eluti ke molin ngon sing. Dahil mo, saptay ko skirong is the greatest chapter ki Pahpah. Kata scholar nga, fact pa na ki Isaiah ang ngaul mo. It's a greatest chapter in the Bible too. Na makisam ki comfort madaga na sin sinners nga we forgiveness sing. Na ki fact lang tam na liban na mayen ki weak sim sing nga. Conveniently na ki listen context simit ngen eta ka sham ke nagi pa kadeta nagi provision mang na totality siganen pa eta ka shamanyak nagi malutut mising confident som luti sian school ki sian ria correct we low man kom deta la me lesson name stolu ke week nge junk food pa kum sang met mam tatapak long aluan ngen long masimeta kuminan summarize ya totality ke provision lan ka. Manil sangin na nakewa naki malorela. Na kuminta ka katay lakat na nakadinikiya lalal pungila sa singkat. In mo pulikat laliki mamakat sangak elyayakat kiyang nakadin shukla plan for ka terela kadin som shun na lan kasi madin community lasha. Katfin kain tangalya matulungan ke wiksingi at tagalutisian school. Eluti etawi nakatangalya malutut ke wik. In mga akom de sumra kain siya makatandara ke aluang nga makalamdara malutut pangakasyas. Afina kalamdara men sis benam deduyak. Nasipap siya bang mana kilal factor. Katinin na katin get down gemalutut nga. Men molan mo panin beos nga. Shakel dan. Kalmen fakla ka pa. Nga siyam siya mo nga Lakom lang si sakan po siyawi kalgeskiyawi. Nga siuno nga yesi. Nga pasimit pa po lang At taliktolo pa wiyak minsiya tari. Dula tari. Ngani kanin siya uloman, nga siyam-siyam cake si Fena. 1992 na mising kat matayin Mwet ki maurekle ki Pahpah nata siyang when fact mo katem tayin Mwet na panangara kat te kain sutyang na sumdalo maluwe
Amakunya siya teorikle. Katikan pastale na, orala mo kat pasta siya may furat forma. Min kalmen tropo, pasta, pam tropoy, alu makumaskyan, pangan tropo. Kati pikamo travel agent, furat forma. Kin aklin niya kat diyak, pasta lang, lala siya nasok mango. Sila nga nikul siya. Katinan tropoy. Pangarik ma, lan mo tropo. Kadin nga liyatin, kain nanak. Nara, language matakang kisap tasing, tamalipan na taga nakatay. Elekain taka, fall na siya na kayo. Manil takain siya comfort na siya sinners. Now, epic forgiveness si mga kalam, wangan limit ke. Nataka pe, masam ti humility pe ki malan ka ata. Inisla pe arrogant lasyo. Human pride lash. Kain siya daro kay Facebook ngat mali ya pangalimtok ngat mali nga kato kan mga mo. Masima central team si mga kumnan inanaske. Kadin taga proclaim glory lan kata. Kishi penilu si mole la na silos na kaywa the tying sinners. Inakkalemye ola na greatness lan kata. Na Panginoon si ma nga kuminda ka unleash lang si silang kat nga kumdera kain si mga taraki yelong tolngul sumla ang ngaul may dakyang ninmat nga kimot nga fast na pastal da kayo stay nildal matal kuluke Chris singal sum na sinmat na kayo pastal di kan rakain singal Elvin chairman lanan ko try de shake la pasor la fin siaksine di ki ngatin na siyang fact lang elitop manil being legalistic. Nara lara pasta siya yung Europe. That practice has to stop. Ara ko siya sumnain ka siya uta dahil lem na nga ni kinla siya kumdala. Gulay ko siya lang mga siya na sinmwet. Mga sabay kumdala ni Kestel lang ka lang siya. When as a sinner hear and believe that message, they are forgiven, comforted, and strengthened. Napamalutot si mata kami siya ng mga isa at kaldikat ken. Lumalap lang ako ang gasta kay malututa. Anong nga ako? Mata ko siya mag-fact gas may mulila. Ngatit kan water down ni gospel siya. Pero nga pala niya tamaliban. Lumalap. Lumalap ke from mata ko ke background. We from in akkeyalos siya. Matlas ko siya. Tagal tamlil treskal. Tayo na bel na kayo wala tayo akfon niya la tukun akkeyalos toto siya nga arang fos mesh long likos na katong ngul siya. Tayo reta la kat proyle ke na tayo siya me or akkeyalos na kaya. Arge pel siya nga le shukak siya kat ke may kek la so far kating kalim ke la me source land mo siya nga wana ran sintik na din kat nga the Israelites. El magana pa etay na las kashi. Lais niyo toli mat tam na ligetaringan we kapa siya nga we si fashion may tagal ke line mo siya nga me akalim niyo mo kashing lisan the father strengthened the powerless. The father strengthened the powerless pa kas ko sa bangan Pahpah akkeyalos Mwet manas. Pahpah akkeyalos Mwet manas. Na marita pangan na taga retala nagat proila. Wana Katramon nga, babal mata kusay na ta siya kalam nga, kaya fos nung ulit ko siya kalam nga. Efo kum kafak, o Shekop, kaskas, o Israel, inkanek lag, wuklaligi Jehovah. En anan ka siwas siya fal na siya, alfo fukle liki katlak. An fostong litkos. Fostong alikos akkalam ye. Ye kom tie etta. Ye kom tie long. Kat ma Pahpah Jehovah Mwet orela tafanyen fela el tie malalla. Ka totola.
Wang siya ka in ilas lanmat metlal. Silpe fashionament na ke fostongulya. El sang ka na siya siya malala. E na siya wangin ka lal. El akkeyalos ka. Aw, talikmata fa malala at totola a Mwet force fa ikori. Akkeyalos siya sano chova fa aksashiya kalalos. Elos fa soka ke po sok wena ikul. Elos fa kashers etia totola. Elos fa fashiers atia malala. Gas mata bangay identity launcher. Gas matalan betlas kusay. Ngariti like class ngariti ngakan reading spelling it really taka mole na pa kaslan god. With that namnas ka true kaksakin gat ke bro. Baba kaslom mole. Walela makumrela na shintal in got in true you prophet. Isaiah taka open na shares. Theological principle, timeless truth nga taga na kumagain na pagkain provide. Ako maksya fila masingan na sinfela na phone na kaya compassion on the cross through your son Jesus Christ. Siya matlang ulas. Siya kanamiyak magadin fashionaro metiki elfolok. Islam matalas. Isyong yagas mo lum na shish ka din lalfungi kumla. No worries. Kaya kumasyoros. If in God it we got siya in line God. God praise your name. Bro, ikaw man nagawa ganin Jesus siya matlang ulas. Amen. If in God it we got siya in line God. Sige nan ka even you meditate kaya kasingan. Lain na kayo ako may sokat. When ikul nga soksok. Wamin makanda ka kanaus kong asya yata ka siyong darakta kumaya in very inner being lo man kom sustainer la ka. God. Likia wifin fella siya nga lesinem siya pa me lesinem siya mit ma tamlil akalamya totality lan provision lang la provide to every creation. Everything to include us. Mas mayok siya met ka creation lang. Pamayto. Created in his image. I think at least was long lead course when I four siya man like God. Kasi siya pa ito ka ya kung tieta kaya first long lead course when I siya siya mo katil som akkeyalos. Israel Jacob right makanya kaya puk siya nga fakat mo siya fan patik na tingkat. El work end in end. Tiknal Jacob Israel. From kun truth singa lungan no phone totality lan tik na tingkat abangan in this time frame Old Testament. Sakta makometa ka na ke New Covenant New Testament na sakpa na katsi ma sustain mit ngepa pa pena mishing pa pena kuran line ministry ka lalal fungi Broy na siya flight ya we mit lasma ka wakusan na katsi pena morela 42 square miles provide sustain manakawa finan ko siya nemo sing naksinchek so kumain na daga kadinali kalim kaya ngela el na proclaim foshi na gelu ke sapta singel akkeyalos na paila el bakat sima manakawa ita karo nakatila son pepti sel daga ke fostoli na ke hali kosma akalimela siya pa siya wubuyak daga katkalim ke patagay ke gospel nga akalim son blueprint jema tamli treskale akalim ngala Ahkkweye prophesy yaktari mange Elisha katlieta na Isaiah el somosla pena somna ni ke new heaven newer me
Jerusalem ching Elie. Pangan lalien book ching. Na rin kat sumta na itak yang na phone na spirit mine na shin may tapet. Shim la kya sapta singal shake book ching. Kaya mga na shuma kum flying like a eagle. Pelchi magum daga wait on the Lord. Man na kay why patat fall in place. First no yan na katong mula kalim ya tlik na for sa mawala. Talik na kain sustain adan me taltena wait on the Lord. Now me ito ka na si kumusing ka din kalim kela. We have not been waiting on the Lord since 2003. Wait na force slash nga katina o kala ke kaslan ka kat wana yung shook na mafela ka yung supporti ka tana teko el fili ka ti fin fela siya ele ta inalash ka siya pa sustain inalash na kayo ele na siya meta pa taga fin check siya kat na phone na may kulok kinain for louder wala phone a small mapatpatching and then everything else will fall in place. Now, if you come to the issues that you're on ka, the life niya ako kan ka, you will go north, south, east, and west, void. Manakaywa, ito taga akfon niya na mol siya magum asker misingin. Siyak siya lipan el matakim. El mat na siyang touch. Mwet na lang siya kusro siya. Mwet na lang siya kikiya pusa, kas kilo kain manakaywa. Nye na kaya ngaman karan nga asker, wana nga, well, ngam ta na sana flock one lame. Asa wait. At the fighting may ta na kaya. O yalan ka. Pangakit commission ching. I think long cash matakal. Wana in law to Asia na kaya akwa makatrampram kun na kaya project mare ngata na wo. Mind flocking cut. Pangamashing. We need to come back and wait on the Lord. Ingin na kaya katlima itak kaya mga. In other words, we were not been waiting for the Lord. Kataka na malan felay nus malan God. So therefore, wan no yama katli ka simne ka Bible lang. Why not na din God? Kasi first no di ko sakal me fo kum ko fact o shake up a cash o Israel. In kanikla wuklaliki Jehovah. En anan ka siwas chef fal na shik al fuklaliki katla. Tinkalim kala katin tangeti dia mana kayo enin lash kashi wa fuson disco takalam ele tan na phone nine line shake up Israel kitna tinkat ngan e matain ka sham tangeti dia mana kayo bangan connection si mga kumenan da ke metlalal fungi si kumni e vingat magatlal fungi ngat mali kanta sano kampe ka free association kanta sano mga indaka ngat panay shani ngat di kanta pesano akini kwais kumay tagang o kadel sustain ka di tarifin ko sana ke molron che kof na ke ik na ke fin may siya na es tepika pasha kush mos ele tayo ng askat na kayo if we speaking of physical needs the na ke spiritual needs ma eni na yakim meta pa the God phone na ron Jesus Christ. In other words, when God put us here, let us fight away. Pang masing, katin de malgan na masing, katin de force. Ito ka na ke ipshemit ke first longolal ko ngan ya kumtel tieta. Wana na nga me umtel mo me katin wangin la mo katin sat nash. El chat na time ka samtang eti liye na lan met na kayo. Sipa na flock na ke channels stolu na ke akay shulan fute shilan tanjing we serpent sukungan. We na spiritual warfare. Kat ask ka may unchingin. May unchingin katang yaklatari ya tao sinilosom la. Itak na makuluklan fela. Itak na misya singe. Mga kumera baka din put our faith in Jesus Christ ke makuluklan. Nageta ka issues ta kang ngan God ngon singan kapasigat nagakuha kan God ke Genesis na revelation
pangan sustain, pangan living water, pangan breathing mo ultima, usi ka din matake malan ka, katewi malan fell. Genesis na Revelation. So, may nga mo, may piye ka ata, so na, may kung tiyeta la ka dilas na nga, kat na pa siya na pagkin makadas ka nga, in comparing na ke passage kung may ita ka na, if we are not waiting on the Lord, na mana ilya sikyak na nga factor, epiya niya, and ko siya kan move forward ingin when we were not been waiting on the Lord. Kataka na aram kugulas siya na without God. And ko siya kan move forward from this point on, neka nagat correct ye, Pahpah sinatas niya. Pahpah sinatas mga makun current natas niya need to be deleted off the face of the earth. Kadin follow na kakuklan ka tingin. This is the most important thing in. When we have not been waiting on the Lord. Nara, if you come back mo me, wuna makusaya mo madina mo. When kaptaga, or makin malan fella, or makin malan mwet. Nara, as forsak mi siya. As na ilya katliye, forsak lan mwet. Akatil nam tanay kasawa imit min na. Tangay ti di. Nara, katsum di Victoria, katsum di kastan kat ke Victoria dana. Kastan kat pa purgin siya lead us to repentance siya. Ma kusang ngan ministry as kaya nga pa, kadin follow na kaya ako kwan kat akol na. Kadin akol na kaya flock lan lema. Kadin te patle. Nara, katsipa na takat na sustainer siya nga that will provide physically, elasin pel na kaya waman pangikat siya nga. You will never leave us nor forsake us. Now, if you got somebody, Chimna, what was she mal tagake? I shall sing al chief was na our spirit it koshim leke. Sang Ahkkweye. Ashingon one lame singan, spirit of the Lord. Our spirit of wisdom siya. Our spirit of understanding, spirit of power, spirit of counsel, spirit of understanding, na spirit of fear of the Lord. Pangayoyan may ma katil remnant mamitlag fung ikata let's sustain him with ngan ke ngon lalin puen met lang ke mole from since Garden of Eden, nem siya nga, may malalal fung kat ka sustain. Na may tinalal fung ngan, pangawala lang kat siya nga. Pakotin yok lal, il sustaining pep na may ngan. Why not sustain na lipan ka maulit mata si lalmeta? And provide oxygen, and provide mana kayo siya yan. Of things that it needed to get this body moving. It provide na siya lipan. Ika na ultimate provision siya mata ka. Di pa nila smakta na ngamit kuluk siya nga for lao la klalal fung. Nangin na pangayan siya mga matakya nga. Nangin na kaya nga matakya nga, spirited course mga akalamya, papain kat kaya mo siya nga. Sustaining God. Oh man, we will never faint. Paktas, kusay siya akalamya malala. We will never faint or become weary. Totola, faint, malala ka, weary, totola siya nga. Kaslo nga taga wanan akalim nila. Even katsum ni kimalan ka na wanan bangan makatpalakin. Tarakta, even kat wait on the Lord, ukay malan ka nga. Spirited course nga, we, o yan na kayo mga taga kaya malan nga ning kat kay siya ka mol siya nga nga. Ito ka na, kat sokat, uta ka wings, aksasya ka, kaya malan ka. Tao ka po sok-sok lang igil ngan. Wanan si Pshal, si Pitche siya na. Wangin ba na yun in our life if we are waiting on the Lord? Wangin in our life, manil sustain ka, il provide man na kayo. Now, if in that line, nag-amul siya ma, from kunyat nag-church age siya nga. Isus na kaya ngon siya nga na, muli nga na, mole. Or masa
Rom saptalikos. Moli ni kwaya mishe. Umne para la ushe malala totola si maka treating. Ya kumtie ita, ya kumtie long, kat ma pat, chiofa. Metorala fella, el tia malala ka totola, wangin siya kay nita lan metlal. Katsum ni mangan ke Rom sapta singal si foston moldolu ka sipe sham syo kang alikor fosni me or hakalim lalien oye makadilla lang. El fakta na jel sup kumatay ka ngarala inka sa fella. Nga para la manakay wa wangin totola lan katsinge wangin ulalan me kamalala faint katotola lan katsinge. E wangin be katkufnan niya na pay lalien katsinge. We will never fully understand katsilashinge. It's all about faith. Lala sustain manakay. Yokshibaga din tagaliye katsinge yakum tie ita. Yakum tie long. Kat mo jibang. El matayin kasaw. Matangay tiliye. Di pa katiyengin ang katanta sano potche din taga merigime. Katanta sano oya may taga sheni. Katngat liyetik na din kat ngayon pel si lalos ma. Katil kilan ngat na dahil sumnero Icha, sumnero Syria ngosh kasha. A katsi mata ultimal dala lagal feroa. Usyal dala na Mount Sinai sang masap singawla. Dahil sumniki. Namni Pahpah na 1999 2002 katena ito malangada kataka kanaus na blueprint jema Ahkkweye ke siete sungon saptan mega first nol dolu or therefore we have been cursed since then nake mapay silang ni katena taga inkaringin Ahkkweye kada kataka shvena sang Ahkkweye mai ngati para la force shimay na gadin aw la ingena kadin flot na Ahkkweye kata ingena when para kadore magat na totola wanan foid wanan meta totoo kere macho cash mo si bang wanan wangin nganin from kinyak mang amta yel me ko sai ngai ta na phone na kyakangan dia mang man dito kam tarik samat na kya mo man ta ka bakutin na kya mga kadin flot na kya Ahkkweye kata ingin. We have been weary. We got fainted. Got malala totola. Akachilash ni me. Elte malala elte totola. Nakal me gatin nakapash na ro. Arkat met mas na mas. Kili mat puerto ka kya nge. El sangka na shilo siya malala. E na shil siya wangin kola el akkeyalos ko. El provide mana kayo na siya may na may chiwas, may sokol. Le provide na siya. May tapanal, may talalfong ninal. Na siya manas ngayon, kat no fun na may manas, kat no fun na yun na pangay, mas may tagal na kalitilal chijas ngayon, siya ulo siya sa kasapingan. In other words, kat completely trust in the Lord. Kat tisya na lalalfong kat, man kat matsakawul. Kataka na kya Ahkkweye God. Lalal fungi lalal po fight mana kayo. Nakadata ka na force tolong dolu to ka ke meton kosngan kadin chuk to kosha lali metigi mana kayo. Elena taga metigi mana kayo. E mana kayo if I fall in place. Kadin te elyakin malutu. Kadin te elyakin me oyama katikan controlli. Kitak si may taga from kunyak peke with machine yang akalam ke meton ko fos tong ula ko akalam yang ke mainge nikos non kala ke lutu to lutu fa non kala ke ma la ke mainge nikos non kala ke lutu to lutu fa non kala ke ma la Makuluk in Shielen, fall na kelain siya. Na even got to go wait on the Lord, katali kalam na pala mekan min mang. Tipa ka for the last
23 years. Kadesh na malan God, kataga husiya mo malan mo ita pa mo. Nara church lasha, nike government, nike oyen makatli sikyak finen ko sa ito, nakat may mas na pa yung machine. Nga fat na pa 2014, uta ko prescription singaw ka to. Atin yung siya, fan na ni mo siya. Atin. May nga ito lang, siya master of healer. Pang-sustainer siya. Siya master of healer siya. One mabaran God. One na pa Mafa ka nga min, fingom nito na, every week, day by day, katliya may maslash. Ngati sampram na kuluki. Ngaki ka din, liya na pa kat wait on the Lord. Manifing pa kat kapasyon na ron God. Spiritit kos mga sampram kunay, pain kat din, sustain mo lasha ke mo ulising. Le karangin kat. Kat na fon na manash. Olay la ngay moment le kang Pahpah provide for the powerless. Na siya na tagata na may kat som di ki malan gata. So matalal fung matan fel siya in provide malas nga. Ain ko siya. Sige lan ko 42 square miles ingan. Tool siya na ke map ay fin kat na fon na full la lal fung ni kat. La when na tagam mi siya mo ya ke malas. Makuluklas nga ni 42 square miles ngan cutler makinin faka call alfin fell on the phone. Pang fin shakshila ngaliki age siya pa ipalake lutu chingawi. Arela so much 42 R project submit na sin me lutu chila 42 RR. In other words, 42 square mile of rapture ready. May nakewa ko siya nga. As much like yalo sum na pa siya. Pang broiler ko. May nakewa fin 42 square miles nga finan ko siya in rapture ready. Inako na nakeutak-tak siya. Ay nga na, makatash kaya nga na, katina sum na kaya, inako na mo ito. Aro, masikya nga kat totola yung pel na kayo kat wana yung taka na nakita na kat may mas kat force ya ti force nga panawari nga may kat sumnigi malan God Bible si may na nung si kalim siya nga itak na pa kalim itak na pa bread itak na incense bro yung mga inanrik nga Aro, for the last many, katina wait on the Lord, aro, wangin malitiyak kat kekastan God. Tina litiyak kat malan God. Wangin pa kaya mataksiwasi makatli damage ke church lash. Wangin mataksiwasi mga. It's become normal. Tiging nga pusya naman nga, tala klansap niya siyang na, bayi ba katash, aro nga Wangin met akkeyalos la meswaswasing. Aro kumadi or ma matlancher sa ina na Pai ale wo. O wangin or ma wo nga sunaliak na pa na ash. Rep ma wo si ma. Kat kalim kengin. When me kat tinam takimalan ka. Na ifo samsum ginya ka nga ifin katila kat timtak katilangan fulok na keng musing. Parang Ahkkweye, we cannot move forward. They cannot project si mas work like in 1990 to 2002 nga is completely taken off the shelf. Bigyan ko siya. Pwede pa siya mga small na mo 42 square miles of rapture ready siya nga. Execute yan. Pang mas mauriking yan. May na kay wanta ka. Full na. Isustek yung man ka. Tame ka din rapture ready. Kadin rapture ready. Aba na si professor siya. Lang ako meron of kama siya. Bro, if in shot. Nan connect na kaya mit force ko siya. Ntakin siya. Sustaining tuk force ko siya kaya kastan God.
Wanan masikyak nga for the last many years. We're not focusing on that. Katral ka na talon, magay na. O mamuli siya, may sustain muli siya, nga pakaslan ka, katin na ramas. Evin katin na ka Lucifer pa choir master. According to Isaiah, Ezekiel. El pa lipuvan siya makato meda, el pa worship leader in kasao. Ukokya kel, we siya tafatolo. El inche falatya. El ke medain, el ke lipuvan yan in fulla. Me alu na siya. El ke wana God, el ke falatiki God. So pride is the cause of sin. Makatash ka na siya nga. Inche falatya para ukokya kel nga. El meton, choir master siya. Skinlan ka makadrawing yan ang kat on naon. Onan wan ka tako ke. Wanan wan chewu. Skinlan ka naman na, skinlan ka. Amen itak lama pay ke pay nga ra. El tena sustain kat ni machine ara bang yok shima iketla. Nga nalil kalam kala meshi des ngal me gorslon tolu akalam nga na furnishing tolu nga repeating na ni na mat na kawan siya tulokon niya Bible siya kadin som rapture ready 42 every square inch of that's 42 square miles mat na kawam ta kan rapture ready utakyak siya pa ta sano and that is exactly what we kaptaga we mat las ko sana kawan proy ke pelching men katita na pa la katsumniki Bible akalam mi la katsumniki mapailan ka na may consequences katlingan patlik fort natas ni musingin naro katina ke au talik mata fa malalla totola Mwet force fa ikor sigeliet tesien fostol ngol singan na ke katina som mata ke akwakan ka naro tlik na force ne elos malalla totola theological principle na ke timeless truth chinga taka na ke 2025 to now we're in that same predicament when matafung la tesis na pa forcing ari dia kaya nga we papa na manas kus non proisilo lastel mai kin siya nga man ay chef la ilya na kadin loin na kaya na fall tari pelin recorder siya fall pelin rec uniform fall pelin patlak fall na pelin masakawul nga kadinan sa ka na kaya makawul siya ngayon malangkat magay na pakawul na blueprint siya makat kanaw sa langkat nga patamlil tres kalad akademia when I see command ke computer nga even tafung na it crash we've been crashing akat na phone na mo wuna fast na met wan makuluk ko siya dahil sige loy na gamasing na even kung ngatang na met pat kolol siya ngin pagatuya kak siwasye met makulkat nga nangasip ang itang tana manwangin ngon ke magatas keng na namanas loy na ke oye si magatas keng yan nga gadindila fostong ul siya daga tana elo siya sano chiofa fa aksasiya kolalos elos fa soga ke po sok wena iko elos fa cashers etie totola elos fa frashers etie malalla Shamshin oktolu fosmegos evin kat uke matana ke akuklan kat ewan na pay may daga sankanaus kat amine kate pala tripulation ke mon lashngata shaften manakay wakate sumna ken chima inen nashken shier spel na gewo mon mapat patchinge ba kolkat fin shop mol jiba tashken ara whatever come in this lifetime
teka no shokak masika esta masima silie kitarike ole lalan kat na chikom ai shal chimenchenge yait fuku kata teka neke yait fuku kata metigi chijel chusla kata ka die 2025 yeah tausin no somna chijel teka misha fin shak shina molya kelenak tolu nu she mista shema enagan flok na ke mushengi yenang wan na pa o ye shayen wan o ye fela singa kan ushe me katang la shima eta ushe ka de kasha na kasha ka kuflan totola en kat fash we ka te kain faint ka te kan malal wan na pa totola ka weary shima ka te pala na ke ngon singa fina shin ka kai it's a living water. It's a living water. Wangin makanistla. Buon mapatpat si Batcham from Kenya. Naro kegat mata ke ilyan no lap misengin. Kasnan gadin daga si Bakes makinya gat misengin la. Papa singel Ahkkweye Muhnahs-Isaih. El straighten the powerless. Nakat no fun. Kat Muhnahs powerless. Ke sinful nature si Lashna. Got completely in and put our faith in him. And the provide manakayo. Pangawalay lalalo. And let's ultimately sustain manakayo makatin ng el pufi atar. Kels by ma wenchi fan na masya okshi fan na lal. Kels by ma. Jesus Christ matlang lash. Kulo malap. Wana nga kal miyatikin na taga shield pa na akyokila malutuchima. Nga fresh ka nga. Nagatfataga nagyapukram kaliya. Pensinge panglul tamlel lang taga. Fresh na me. Ay, klumalap. Kumpagulo. Nagat bless na pa ki. Pastal me kos pangan na aktayal na damle lipana elusye na pa lang sing ako mintufe. Yok na kisben study tagane kata balikestela. Usye na sin Mwet o yesima itaklaligi kasla gong. Napa kos di context ke sam lalan nge. Kisben ilagata alakala malutut singa. Akina taga Ahkkweye kat ke o yesibena mga taga kaya mayen kinga fak mak comfort el daga ki saptang ul fala ne ki ongolon go singa nara na shuwos mashak na mata ke daily prayer la sham na sinkat eden amutul kowos met ma oro yema lang singa pal bangon remnena elita lasya nara katfini na katalik na talma o ngayeng malutut singa daka akkeyalos na silos la okay saptangaw singa fale el daka elwala churchman laldari nangaw fale pa dal shak na matawakin nan ka mo kada shak na talaga los patamlilipan nakakataya elashna God was still watching. Nabangafakle and the few believers who remain true to him. Napara sheknar finsha. Nara central application shima ta konge. May sang shima elasi na shishne. Au keli shusle. Tajakta ela suffering servant shi. Na sha soror la kelnge. It'll become the redeemer. Nara central application sapta singa takata nga kumin trust in Christ, the redeemer. Siya soror la ke mo kay fun na bakan siya atonement jing. Daga aknas na sila makuliklak ko mo. Mayen
para polil the fact na ke makuluklash ngel the shmon na yok na sapta rom tolu long la ko singi long lon kosh the kan kashikat cry in Christ God has provided double for all our sins. Nara masimit ke central application singe pa shake wen natal. Naklu na ke elosma totola ngayon. Ashin na sige daily strengthening si kilalal fungila siya. Nalta ka urine cut mo kay fun na tamlali pa niligas na ke proy maluto to proy. Nara ta ka ke kastan ka ta ngayon na alaw siya na sikom kadin kain akpas siya likat la flok na yorol. Ana gil akkalami na siya nge kat fong well na kaya ang ngaw sumla. Katay pa na lignin kat nga pagkapakwali na yan mo sisa. Nara kat fin lang sin siya wawinda ka na yurosh. Katin ang flok na yurin kat. And again siya kushraya na church la siya. Payapal siya ma kat tenaki kat inorelang alapas le mamasikyak ke. Panang masima katritiya. Masima taga kikas ko siya nga. Pange, kung finli kung kain. Pange, title kaya. Siya pa sin nom siman. Kung kain pala, usya ke kung ritiya, alina, gas nga alina, na pa wala na horror ke puksi, gas ke pabalsing. So anyways, katfalok na kigastan gat, lupsyamal fact kaya, mayan, ngasipya na nga pala mo, oyela ka, nga ka na is information bangin na nga tena transform na kimula ka. Na banga masyak kaya. Nga wibya na fong well. Na nga fansil tamalipan mo, nga ula na pa kayo ka. Na parang nga falok, pero na sinkat na ikekla, mangan fash kaya. Nga kung di kan likialalal fung ila sa sin Mwet. When Mwet auras, Mwet siya sa fung. Kadin na kadin likialalal fung ila sa in Jesus Christ, pagay fan na. Manel pa emolikat le. Na pa na nga malutut nito ka na sirs, we must be daily in the Word of God. We must be daily. Kalmelen na kayo wakikastan God. Now, weekly, under the earring of faithful exposition, ke scripture. Weekly under that. In ma, follow ko na, kaksasya yelalal fung ilakom. Napana nga fin nga ko mi siya spiritual life lakom, kadinan flok na kimapay, siwastan kata. Payaw siya na si kom. Renewal siya ngayon. Mayin, katfin palata na katoy kanin mamata ka ni gospel siya ngayon ma-elusi kalem siya na si kom. Saftay kat fong to na kadinas ke molin losh. Napana nga ininayin asipin ka gospel siya makadak flat siya ki okos ngayon. Hindi manayin taka katundak falachi ki mo morning service si katumak falachi tune non gosh akfalachi len lanutwa tevan siyak na September kanin mangan mungkin isam laki kat orang mangan kayo wataka na kita kayo nga kataka makatlal fungi ke kat kasyap kat fakla takat tena mo ikin gaslan kat masing akkeyalos pa kaya nga soon o oye mga ungay kaya nga Nga vasa tamlipan mga ulan na pa kayo ka. Nara nga faklala tukun nga soon mga uniakit nila ka na akmulya yak nga Nga kan kalim ki renewal si masamsam ganyak nga. Man metiki nga som na hospital
ngalonggal David Chermaya el lutiki Rome sapta algosh. Na el renew lalal fungilaka. El fakla stage 4 ke cancer. Asum ta del mamisya kit nilaka. Na padal fakisye aktolu ama molya kit nilaka. Nara message na sik nge bange. Katkan refers siya masikyak nge. Ore ko faka refers siya nge. Kat folok na ke mapay siya wasan kada. Kat itake. Kat folok na ke. Kat meditate ke. Taka inkain kya siya kat ke mol siya makadash ke nge. Na wangan ka siya kat kanis ke. Mayin nga siya na ngapalakan. Ngapalakan. Panangara daily life flash involve masing. Dalik proy na singkat, dalik proy na singkat, dalik proy na singkat. Na finkastan kat mo, dalik din kat nga som na pepalon, itakyang mungunan toko siya makumliye ki patlak makatantarang kamungung Adel refuse, mandala time tana ki kof fruit vegetables. Dugunan singa ula fin solos. Kumfin mas kumgan refers siya. Kumgan refers siya with prayer, titlan gada, kumgan refers siya. Masih tamal lipan el rekmagen atafa chi siya nge. El let ka pe kali el kan akkeyalos. Renewal siya masam-sam kunyak lan talik din kat ngen flok pen ke ma siya spailan gata. Ngakom the renew mo kay pen na mange men mano singel temple si. Nara musing fala fin ma sing ako may is na ke temple sing Makadeta ma etifile katero. Si pa shuka. Nara katero la challenge mo. Ske matnim shuka lensing lila efka. Ske nan ka pakitin sha si na kapin shuka si o kayang nagskeli mot ko nagamunun mo si. Nakatamangan sumtek kay kailangan kin maston sing Temple singa ka dinan karangan. Na parang afakla lakat fintak lemas na sita nila lengan menwan madeklan sa pal. Angat lali lang afan na ongay yake yatolu ta sumla kan one chance la kan taga fakak mamal isyung yen ngang. Paano nga nakaksya ka nalin na gawa? Talik kiaw luwo ke tefon nitung Inda ka Ahkkweye na kimasi kadashking Inda ka fakak masi wasbailan gata. Broy, seksile ni kes sa kastla la kadin fakak. Na parang ako in palaik ta ka wala dam lalipan na men at sumpukin malutut Tangan kaksikin kat kel mayen ilpay kes lamang at kandim singi. Kung na long siya fak lang take this thing out of the shelf. Manilo siya o ngayon na siya. Metlas nga takle walyang siyang tot misingi. It's a shame. It is a shame. Nakatakle mo kat leminister tikin basta. Panalfa ka. Tataptat yang dari na kipshapas mape. Napana nga kulola katsingil pakoten katudut ke mandea. Kulola finnem dan si kusro. Kafakya. Mesi mga amtat yang nake. Katsak na kan folok na yurol. Pangapakoten sila nga. Naraplon sinkat lang akan wikos ke malututo. Bela nga folok na nga sila nga liya ki. Manil pa kadil kesta na siya. Tamalipan, nga folok na talan siya. Klamala. Kulo no manlap tamnal triskal. Metigat kali ke proy. Namnas kan wikum ben akelin mitlash ngay. Namnas mitlash wikat katin proy aksha fela. Fashil sik. Mitlash ngay banget. Tigin. Namnas tagawiya. Nga ritlash. Namnas. Na yok screen tiga. Ngan pain ko. Dandal shuay ita. Lain mo na siyum. Napanga kantaga nasis kayo kula malap na lipan. Ki kumsingan ka inda po. Kaili balik. Kula malap ki
may fact na yok mo kumligiyange. Aksagin gat ke, anagat akkelemia, bello wasin gain, erat mayuru wasan. Amen. Pamlilamber checksin, ngan bain gombe, kalamalap, tuwa na siyum. Siya wan bagaywa. Tigin ball in jack, kalamalap from Lanai. Amlil si Wiyashkin sa Sacramento. Amlil siya, tuwa na siyum. Namarstila from Kona, Anakalengom. The Mr. Chartler Sikra, Paingom, Akalengom Be. Tamday Genye from Columbus, Georgia. Dan lagi inil tamday lang isam kum tamalipan. Klamalap. Namarstila. Klamalap peki faksilom nge. Tamday shre. Sitak. Klamalap peki ashloman. Na tamday pero si Thompson. O machimit matagas bersih globe ke archi kum sanggang glama lape pricing at pangan met ma sa tamalipan bela nga vlogon na room may ngam pretty much wala iplok keo ngasit kumin gali pangasis kon nge nato ko na nge siskom la mayen manan report na ke assignment si besay Kulo malap tamlel kulo no malap pangagat glama Kulo malap kaya gat lariti common land met naga mga yorkshire na wana tamla lakal mega data naga proy nas we got proy ke pelching wana ko slong tari yan lap magadash ke farin ye pakandel na mishing bang focus slash gat ke met nak ke wako sham sai ke ko try me katina ko na naga flop lan name na problem shi magat lienge wan matafung leke la nas langkalang pakon yok man gat in flok gat na kaya akwaklalo ingin timay taga rek samat rek mem mo mind taga inakagat la in wangin maya talash ke lem lash Jesus Christ taga with that namnas we got boy Pahpah gat alder shu kaksakin kom ke may luti mataga inchid back kes makin gat kai siege ganigin mold so fan na mataga ke when na tum Jesus Christ el enwagi el misia pakpakiel galen aktolo el molya el sipesika na shin metlal ngan metamalutu el so marshin ka shao ke pelshin el akalemie ke son shin la ko fosina ke tolo el afolo el sominako in fakal chin lomchin tapat mal el afolo Foloko chin lefolok in church. Tago si metal tago in molel. Napna factory glass ka din la focus na gel na. La tafung na fakya ka dashke last 23 years. Refers yaki tari ke shan Jesus Christ. Matlang ulan fella sing na phone. Pangat pakotin langkalan yok long. Katli na ke ret malom through the prophets ke na din ka. Akalamia mo kumeshiban na folok na yoros ke 7 years of tribulation. The metigi kung folok na yoros kumeusiak body of Christ sing. Metlalf na kayo wake dispensation chikadash ke. Pange metri fan ji masikya kinaka din loin na ke. Ingen. Pataga na ke wana chishe lakalamia ne kena siye shufte ke ngan God. Ildiga nilyak na ke toko shay. Ara papa kat pang na siyong kaksakin kong ke wala na loma tagal ke kas molom ke pelching na sin metlom ko siya wana ko makalamyam ta ke Jerusalem som na Judea Samaria to the ends of the world kung akalamya na sin metamalit-lit ko metsaplom elo sin de som again Jerusalem na ni ke may sangching el dalis may sangching bakat the Holy Spirit bakat nakaywa na si Jesus na ke pelching when kat nakaywa spiritually dead. So therefore, we must be born again in spirit of God. Factually klar ay nan po akkeyalos dakes makinikat na geflok sing. Langkala impako den yok lumin wikat kay si. Show lar metlar talik na kayo natar finan ko try ki pelching ay yok ki na kayo. Si lan ngan mataling wikat. Factually kat kulo malap kaksakin kong baba proy ka managawa kay nen Jesus metlang lar kat proy. Amen. Amen.
molen na selimo. Inwe akkeyalos pena singet sunena. Ele fashion kingo. Ahkkweye we power na anyway. In paradise, it's a lonely night. Inwe akkeyalos pena singet sunena.